patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning kanatong tanan kapuso. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. It's a brand new day ug di gihapon namo si piaton kining atong friendly reminder dinhi mga kapuso, stay healthy ug stay positive mga kapuso. Good morning kanimo kapusong Ses. Good morning kapusong Nico and good morning sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas nga pabiling misalig ug nakisayod sa ato ang programa. And of course mga kapuso, don't forget to start your day with a prayer. Busa karong buntaga mga kapuso, atong mahinabi ang ato ang bag-ong kapuso artist nga si Gabriel Han ug ato pang ilailahon ang dalaga karong taod-taod. Ug ato sa mahinabi karong taod-taod ang usa ka opisyal sa Commission on Population nga maghatag kanato katin-awan kabahin sa epekto sa pandemya sa populasyon dinhi sa Central Visayas. Ug ato sa maila-ila karong taud-taud sa kabana ni siya nga nag-trending sa social media human iyang gihalaran og awit ang iyang asawa atol mismo sa ilang kasal. Sa atong baliklantaw karong buntaga, samtang nagkaduol na ang sinulog ato si piaton ang kaagi niini, pinaagi sa atong pagbaliklantaw. Milyon ka mga tawo gikan sa naglain-laing lugar sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan ang magdasok dinhi sa Dakbayan sa Subo aron musaksi sa sinulog ug moselebrar sa Fiesta Senior. Apan unsa man gyud kining sinulog ug kanus-a kini nagsugod. Ang sinulog na buot pasabot graceful dance nagsugod niadtong 1980 kun diin giorganisar ug gipasiugda ni kanhi Mayor Florentino Solon ug ni David Odilao uban sa mga impluwensyado nga mga tawo sa Dakbayan sa Subo. Ang maong sayaw dunay simple nga dance steps nga nagrepresentar sa sulog o current sa sapa sa Subo. Sa dihang nilabay ang panahon na ila kini sa kalibutan ug nahimong ing grande nga pasundayag. Karon sugda na ni Cecil ang iyang bedstock kundi makauban niya si kapuso Gabriel Han. Karong bagong tuig, bagong kapuso artist ang inyong maila-ila. She is beauty and brains and she is set to make her mark in show business as well. Busa, let's all get to know her better. Let's all welcome Gabriel Han. Maayong buntag Gabriel and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello at maayong buntag sa lahat. Hello po. How are you, Gabriel? Happy New Year pala, ha? Kumusta yung New Year celebration mo? Happy New Year po. I'm good po. Mabuti naman po. I'm just focusing on my career po as a new GMA actress. Been doing a couple of workshops and attending seminars. So, masaya naman po. We're so excited for you na tumaha ka dito sa showbiz career mo, Gabriel. And of course, we'd like to get to know more about you kasi you have a very impressive resume. You earned a degree on European Studies and you took up your master's in Governance and Regulation in Germany. Why did you choose to study this degree, Gabriel? I started as a psychology major. Then I realized it wasn't for me. Then I shifted to business management. Tapos I realized that I wanted to gear myself towards the international business industry. So hence European Studies in International Business and Economics. Tapos sinabi ko sa sarili ko, tuloy ko na. So nag-masters na rin ako here kasi I enjoyed the course naman. So that's how it started po. Ang galing naman. But while you were also in school, you were also a part of your school's varsity chess team. Kasi I'm sure marami tayong mga viewers na parents and students who are watching us right now. Ano ba yung mga benefits or mga skills that you get to hone from playing chess? I was a UAAP chess player back in Ateneo, and it's really, you focus more on the analytical side.
when it's a long game, it requires a lot of patience. So that's one po. You gain a lot of patience, you work your mind, and it's a lot of analytical skills. So yun po. And of course, aside from your achievements, you'll be building up another one by joining show business. But for now, take us from the beginning, Gabrielle. What made you enter show business? At paano ka din na-discover? I actually started with print ad modeling 2 years ago. I get a call from GMA inviting me to make an audition. So I think I had to do 3 auditions in total. And then nagustuhan nila ako. And you deserve it kasi I'm sure you put in a lot of hard work and dedication dito sa show business. And now na andito ka na, isa ka ng kapuso, may dream role ka ba or dream project? My dream project would definitely to be part of an action film. I would love to be a superhero. Ang saya ng idea na Sana soon mangyari talaga yan, Gabrielle. How about among the male artists, sino yung gusto mong maging leading man? Siyempre, yung leading rin sa industry, si Alden, at saka kung papayag si At Carla, si Tom. And this 2021, Gabrielle, what are your goals that you really want to achieve this year? Ano yung mga lessons then that you got from 2021 that you're taking with you this new year? Sana po makasama na ako sa isang teleserye. Kasi right now, I'm really working hard for it. I'm training so hard para maging isang mabuti akong artista. Tapos, one lesson I learned this year is to cherish every moment. Kasi tulad ng COVID, hindi natin inasahan yon pero nangyari. So, we just have to seize the moment and just enjoy life. Totoo talaga yan. There are so many things to enjoy and to be grateful for, lalo na ngayong 2021. So please thank everyone and of course, give your message of hope and inspiration, lalo na sa mga fans and followers mo. Abangan niyo po ako. Sisikapin ko maging isang mabuting artista para mapasaya ko po kayong lahat. Thank you so much, Gabrielle, for spending time with us this morning. Thank you po. Thank you. Mga kapuso, at ang niya si Gabrielle Han sa umaabot niyang mga proyekto dinhi sa Kapuso Network. Ug sama sa giingon ni Gabrielle, take small steps every day para anam-anam ninyong makabot ang inyong mga goals karong tuiga. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, maghisgotag populasyon karong buntaga. Kumusta man ang gilauman nga pagsaka sa atong gidaghanon sa populasyon din sa atong nasod, gumikan sab niining nasinati nato nga pandemya. Ug unsa may padayon nga programa sa gobyerno kabahin ning maong isyu. Karong buntaga, mga kapuso, makauban nato ang Regional Director sa Population Commission, Attorney Bruce Ragas. Good morning, Attorney. Mayang buntag ni mo, sir, o sa tanan nga nagtan-aw ni ining imuhang sikat nga programa. Daghan kayong salamat, Attorney, sa pag-uban ka namog Happy New Year kanimo. Kumusta naman, Attorney, atong mga programa sa POPCOM labi na karong panahon sa pandemya? Nakita nato nga diha sa atoang giobserbar nga quarantine, nakita nato ang kaimportante sa panginahanglanon sa mga programa on population management, particularly kining programa nato sa responsible parenthood and family planning. Gumikan sa lockdown, taon-taon bang ito yung nasinati, Attorney, ga stay at home ang kadaghanan labi na mga magtiayon. So, doon na expected nga pagsaka sa atong populasyon. Nabay mga figures ninyo kagihatag sa POPCOM ani, Attorney? Ang University of the Philippines Population Institute, mihatag sila og figure nga dunay madugang nga 751,000 ka mga pregnancies because of the lockdown and quarantine that we had since March of last year. Pila na ba ang populasyon nato sa Central Visayas, Attorney, sa based sa pinakauwahin nato? Ang atuang population based on the 2015 nga census nga gikandak sa Philippine Statistics Authority, naata sa mga 6 milyon ka mga Bisaya sa Region 7, no?
And that from that, ang Cebu province naa sa mga almost half, no, 2.9 million ang population. So ako ang atong population there is sa Cebu province alone, to exclude the cities of Mandaue, Cebu City, and Lapu-Lapu City. So highlight aning demographic nga vulnerability, attorney. So tan-awan sa usa ka komunidad kung kinsa ang most vulnerable. Ang highlight ani sir is that it can assess and help local government units in assessing the degree of vulnerability sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. No? By analyzing the situation in terms of kining population density. Attorney, sakto ra ba ang termino matawag man nato ni nga baby boom gumikan sa pandemya? Dunay mga uban nato sa media sir nga they have used the term baby boom, no, because kini nga period karon we are anticipating the additional birth of babies because of the kining lockdown nya quarantine alone. Padayon pa ni sir kay ongoing pagod ang ato ang kuan. Ongoing pagod ang ato ang pag-encourage atong mga katawhan nga magpuyo sa balay, no? Nga dili lang sa magsuroy-suroy. So kini nga kuan, kini nga figure nga estimate sa University of the Philippines Population Institute, we can expect nga magpadayon pag yun ni Oktubo, sir. Attorney Bruce, pangutana diri, is it still necessary, mahinungdanon ba gyud kuno nga mag-family planning ta karong panahon sa pandemya? Mahinungdanon kaayo siya, sir, no, tungod kay isod baya ang atong panahon karon. Access to health services is very difficult. When you get pregnant, required gud baya nga mo avail sa mga serbisyo. So mao na nga as much as possible with these reasons nga lisod ang atong economic situation, lisod ang pag-access sa mga serbisyo sa ato ang panglawas. So kinahanglan nga matabang nato ang mga mag-ayon ang atong mga kababayenan to manage for the meantime their fertility. All right, to close this, Director, unsay mensahe nimo sa mga viewers nagtan-aw nato karong buntaga? Thank you, sir, og salamat sa panahon nga imong gihatag, og salamat sa oportunidad nga makapaambit ang Commission on Population ngadto sa publiko nga padayon gyapon mi nga nagserbisyo sa katawhan o nagpadangat sa mga serbisyo nga angayan og gi-mandate sa ato ang balaod nga kinahanglan ma-enjoy sa atong katawhan. Salamat kayo, sir. With that, we'd like to thank you. Daghang kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga mga kapuso ang Regional Director sa Commission on Population, Attorney Bruce Raga. Salamat, Attorney. Thank you, sir. And good morning to all of you. Good morning. Ubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, naghisgot ang magitag pamilya kaganiha karong buntaga sa Spotlight sab pampagaanta. Atong ilailahon mga kapuso kining magtiayon nga Pinoy nagbase ni sila karon sa Canada apan karong bag-o nag-viral kining video ni Mr. atol mismo sa ilang kasal dihang iyang giharana ang iyang hamiling kapikas. Atong ilailahon sila karong buntaga mga kapuso, magtiayon nga Terence og Frances Lelis. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga lahat. po sa inyo. Thank you so much for joining us mula dito po sa Cebu. Thank you for joining us, Ma'am Terence and Sir Francis. Happy New Year. Can you tell us... Happy New Year. Thank you so much. Can you tell us, sir, about your love story? When and where did you meet? Online. Online. So that was in 2013. So Frances happened to be my little sister's batchmate in high school. And then my sister shared one video that I uploaded, which a song, and then Francis commented on it, and then we started talking, and then that was the start. Actually, yung video na shinare niya, it happened to be my favorite song.
It's called In My Life. And ayun, yun yung nagpa-attract sa akin. So parang early on po, Ma'am Frances, parang nabighani ka na sa talent ni Sir. Yes, kasi mahilig ako sa kumakanta. Oo. Sir Terence, ano pong nagustuhan nyo kay Ma'am Frances, Sir? I must admit that the first thing that really attracted me and fascinated me was the looks. So I saw this girl commented on my video, and I was like, this girl's so cute, and she thinks that I sing good, so maybe we can talk. And then so and then we started talking. How long have you been dating before you decided to get married po? So 2013 to 2016. So 3 years? 3 years. 3 years. Apart though. Oh yeah. Yeah, but we got engaged in just 9 months. Yeah, No, so- a year. Yeah, we got engaged. In 1 year. So I used to work in Saudi Arabia. I was a flight attendant there for 5 years too. Yun. So all throughout the relationship, talagang long distance relationship kami. LDR kung tawagin. Ano pong sikreto ng LDR? Kasi sabi na ilang mga couples, of course, challenging talaga itong long distance relationship. We just believed in what we had, and that's everything we were holding on to, and especially with God. So with the help of God, because we pray a lot, that's our key factor. Siguro yun yung isa sa pinaka-biggest na nakapagpatatag sa amin. Praying together kahit na magkalayo kami. Can you take us back to your wedding day 2016, Sir? Ba't mo naman naisipan na umawit during wedding day? At bakit Beautiful in White po ang pinili mong kanta? Back in 2012, there was this one couple. They requested this song "Beautiful in White," and they wanted me to sing this at their wedding. And then as I was learning that song, so back then I was brokenhearted, I was bitter, I didn't believe in love, I was desperate, I was lonely, single. And then as I was singing this song, I felt like, I think this song is moving me. So it's like it's telling me something. It's like I'm not just singing this. It's like it's making me feel something. And then it's just that I said to myself, someday I'm gonna get married. I'm gonna find the right woman for me. And on our wedding, I'm going to sing this song. It's like I swear I promised to myself, I'm going to do it. I was nearly crying in that video, as you can see. But I just wanted to get it done. It's because I wanted to give my wife to be that incredible experience. Speaking of serenade, Sir Terence, kung may isang kanta ngayon, sir, that you'd like to dedicate to your lovely wife, sir, a song that would best describe you as a couple right now, pwede bang humingi ng sample, sir? Pang-dedicate na rin kay Ma'am Frances. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I needed you. So I looked up in the sky, and I'm thinking, why, oh why? These are all the many changes in my life. Wow. How is it like pala at home, Ma'am Frances? You were saying, so panay serenade po si Sir sa inyo, Ma'am, araw-araw? Yes. Request ako, kakantahan niya ako. Lalo na pag Especially at nagagalit night. siya. Kung may mga natutunan po kayo, Sir Terence, Ma'am Frances, about love, anong gusto nyong, what have you learned, mga realizations nyo, and then ano gusto nyo i-share sa mga tao ngayon, lalo't New Year ngayon, siguro yung iba, mga optimistic ngayon sa, of course, na mag-improve yung kanilang love life. Just always believe in love, and always have faith in God, and that's all it takes. Para sa akin naman, okay,
this is for both men and women. Never lose faith in God. He already prepared your love story. May blueprint na tayong lahat noon, di pa man tayo pinapanganak sa mundong ito. Wow. Right. Always believe in love at tsaka in God's perfect time, di ba, ma'am, sir? That's right. That's right. Thank you so much for joining us this morning and inspiring our viewers. Daghang salamat. Gikan dinhi sa Cebu. Of course, si Sir Terence o si Ma'am Frances. Thank you. Happy New Year. Thank you so much, Nico. Happy New Year. Happy New Year to Nico. everyone. Thank you. Sa Bizto, karubutagan na ila-ila nato ang usa sa atong bag-ong mga kapuso, si Gabriel Han nga nagpanikad na sa iyong maabot nga mga proyekto dinhi sa Kapuso Network. Samtang si Attorney Bruce Ragas ang Regional Director sa Commission on Population mipasabot sa mga proyekto o programa nga padayon nila nga giimplementar taliwa nining pandemya, labi na gyud kining paghatag og quality health services og family planning services sa mga magtiayon. Og sa katapusan mga kapuso, naila-ila nato katong magtiayon nga nagbase sa Canada. Si Terence og Frances Lelis og ilang talagsaon nga istorya sa gugma ang kaniadto wedding singer nakakita gyud sa iyang hamilin nga kapikas. Kanindot aning tamis kay maistorya sa gugma sayos buntag sil. Mao jud sama sa istorya sa magtiayon. Amazing kayo next no kay love knows no boundaries. Bahala na magkalagyo, magkaila jud mo kung angay mo sa usag-usa. Og ganahan sa kog sa giingon ni Mrs. nga murag igamit yun niya ang talento sa iyang bana nga everyday kuno moharana sa iya sil. Wow, sana all hashtag. Pagkanindot. Mao busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga words of inspiration alang kaninyo karong buntaga. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye by H. Jackson Brown Jr., sa ka-American author. Sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat kapuso sa inyong pagsalig sa programa. Thank you for joining us this morning mga kapusog. Nang hinaot mi nga matag kabuntagon mag-uban ta dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Stay safe og amping kanunay kapuso.